Singamukele kula kwezona TV lami igama ngokwazi uNkosinathi ngumzimba Sheikh. Bese la insizwe embile beyiqoke kuma SATMA AWARDS ka 2019 ukhona mawulawela ukhona ukuvula samazazi namangwane bafowethu. Njengenze beniqophile umlando kwalesi emtshezi ke naqokwa kuma SATMA AWARDS ka 2019. Nisizwa ninjani bafowethu ke cha sizofika nje uthi ke sibabonga abaphulaphula bakithi bafowethu. Athi usejika neve waphenduka mhlaba sinithanda nyalo cha kunjalo mfowethu sibingelele nje kubabukele emakhaya lo bingelelayo uma wela ihlathela iminyama legemegeme uthi angithini ifene bayifaka amashoba ngakubo bayithosa umqhele emazweni izivuthe ngaphansi komsakazo ukhahlamba 93.4 FM besiqokiwe lapha kuma SATMA Awards nokuma mina ngingaphumelelanga ukuhamba ngiye khona kodwa inkabi yami umfoka Dlamini kade ekhona le eNorthwest eMahikeni. Awu madoda wayibeka kahle. Awu mfoka baba uyaphila mfowethu. Hayi number 1 mntaka baba ukukhala kusisi emabhilidini amakhulu eGoli eJohannesburg asajikeleza isitulo. Siyanibonga ama-Afrika enhlana senzansi iAfrika yonke siyabulela kakhulu into zakuthi ngokuzivotela njengoba bekade siqokiwe sizivuthe ishingishana umlilo kapetrol thengo ekuyicime ngamanzi mothi ithela amanzi futhi amo siyabulela kakhulu into zakuthi sithi nje enkosi sibusisiwe isandla esibangu nesamukelayo isigugule samasizi namangwane esibili mabhenqa tuyahlinza sineke bafowethu cha lento eyenzeke kulonyaka na last eyenzaka lepha kulonyaka ilishengise kube nesasasa elikhulu kakhulu bafowethu ke nina nizwe ninjani niqokiwe kuma SATMA AWARDS 2019 mhlobo wami nje sizweka sijabulile kakhulu kahle hle mangabe uzobheka ukuqokwa nje kukodwa kusho olukhulu nakuba siqokwa ngevoti siye sithi noJesu wafa ngentando yeningi siyathemba ukuthi ngokuzayo ibuye ize la kwelakithi escourt emtshezi besinethemba ke lokuthi izobuya sivikela isixoxo ngoba uzokhumbula ngonyaka ka2018 sayilanda yeza eKZN kodwa ke akwenzekanga kanjalo isale ngakhona le Northwest kodwa nje singakubonga kakhulu kuba bukeli kanye nabalaleli bomsakazo ukhahlamba FM siyabonga kakhulu isandla sidlula ikhanda abakwenze kuthina beze bengadinwa nangelinye ilanga. Awu kunjalo mfowethu cha sengiyiphethe lengozo futhi ke mfoka Dlamini ngizwile ukuthi ubukhona le eNorthwest mfowethu ke iqhalbe lapha kukhona khona umcimbi wababa isimo besinjani abathiwa mhlawumbe ke sekuyabizwa ke abantu abaqokiwe uke wathi unjani ngisho nje mntaba baba ngithi kuyasinda kakhulu mawubona insizwa zisukuma ziyomukela indondo sibuye silambatha nenduku yombangandlala singaphethela ukuthi ngathi siphume ejele kubhlungu kakhulu mntaba baba sithembisa ke kodwa ukuthi ngokuzayo siyobuya nayo iZKZN noma mhlawumbe ingafikanga kuthina kodwa mayibese KZN kuyobe kuyafana nokuthi ikuthina okhahlamba kunjalo ke balelela bambukeli ke laba ezweni TV ke sizivala kanjalo ke ingosi yensizwe ezimbili besiyiphethe ebenominathiwe ke kuma SATMA AWARDS ka 2019 sokuqophele kumlando la kwelakithi ke emtshezi onkana ngaphansi komkhasazo ukhahlamba 93.4 FM